با درود به بینندگان عزیزی که پیوسته خبرها را از رادیو آزادی تماشا میکنید. نشر نوبتی سرخطی رویدادهاست منظورتان. امروز 2 سپتامبر از آن میگوییم که تاجیکستان برای قبول پناهنده های افغان از سازمان ملل متحد کمک خواست. هلاکت یک کودک تاجیک در سوختار یکاترینبورگ، پیشنهاد بالا بردن جریمه برای جنجال گروهی در روسیه و بنیاد خوابگاه به اطفال یتیم و بی‌پرستار از سوی صاحبکار تاجیک از موضوع دیگری است. تاجیکستان میگوید امکان ندارد شمار زیادی پناهجویان را در این کشور جای بدهد. در این باره وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده دیروز ضمن صحبت با مولوگیت زیودی رهبر نمایندگی کمیسری عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان بیان داشته است. به گفته رحیمزاده همین حالا 80 عائله با فرزندان خود از ترس و وهم کشته شدن تلاش دارند به خاک تاجیکستان وارد شوند. از این قبل 5000 نظامیان افغان سرحد تاجیکستان را عبور کرده و بعد یک هفته برای آسایش به وطن بازپس فرستاده شدند. وزیر داخلی اشاره نموده است که تنها در 15 سال اخیر تاجیکستان به زیاده از 15000 پناهجو از افغانستان سرپناه داده است، اما در دوام این سالها از جانب یگان سازمان و تشکیلات بین‌المللی جهت بنیاد انفراساختار برای قبول شخصان پناهجو کمک عملی نگرفته است. رحیمزاده به زیودی پیشنهاد نموده است که در مدت اول برای تعمیر مرکز قبول و به خیرگیری پناهجویان در نوع جهان کمک کرده شود. در عین زمان طالبان و نیروهای مقاومت در دره پنشیر واقع در شمال و شرق افغانستان مقابل هم قرار دارند و یک مقامدار بلندپایه طالبان در شبکه اجتماعی گفته است که این گروه هنوز هم کوشش دارد از جنگ جلوگیری نموده حل سیاسی پیدا کند. سخنگوی نیروهای مقاومت به طالبان در شبکه‌های اجتماعی ابراز داشته است که دفاع از این منطقه دوام دارد. بعد بیرونشوی نیروهای آمریکا از افغانستان هزارها ساکن این کشور در سمت مرز حرکت نموده تلاش دارند از افغانستان بیرون بروند. مجبوری بیچارگی بی‌وزلی را ما اینجا آمدیم. ما از دولت پاکستان خواهش همی داریم که باید برای ما غریبا بیچاره باید که کمک شود که نه سرپناه داریم، نه جای، نه ملک، هیچ چیزی نداریم. باید که همین درخواست ما از پلیس پاکستان، از وطندارای خود، از هر مردم باید که ما مدد میخوایم که برای ما یک کمک شود. روز 1 سپتامبر وزیر کارهای خارجه بریتانیا دومینیک راب گفت کشورش پیش بینی نمی‌کرد که نیروهای حکومت افغانستان به چنین سرعت تسلیم می‌شوند. راب تصمیم گرفته است به منطقه سفر کرده با همسایه کشورهای افغانستان امکانی از افغانستان بیرون کشیدن هموطنان باقی مانده را بررسی می‌کند. در کنار شهر یکاترینبورگ روسیه در نتیجه سوختاری نزدیک 10 خانه یک کودک 6 ساله تاجیک جان باخته است. رسانه‌های روسی می‌نویسند که سوختار صبح بر وقت 1 سپتامبر در دچه‌های با نام ژلزنی دروژنیک به عمل آمده است. به قول منبع پدر 36 ساله عائله مهاجران تاجیک تلاش کرده است با پسر نورسش مستقلانه آتش را خاموش نماید ولی موفق نشده است. در نتیجه آتش مساحت 100 متر مربع را فرا گرفت. وقتی آتش نشان‌ها با دعوت شاهدان به محل حادثه رسیدند، پدر و پسر کلانی جان به سلامت بردند. آنها به بیمارخانه انتقال یافتند. ولی پسر 6 ساله در خانه مانده جسد او را آتش نشان‌ها بیرون آوردند. گفته می شود مادر پسر هلاک شده در تاجیکستان قرار داشته است. مقامات تفتیشاتی سبب‌های سوختار را مشخص می‌کنند ولی بعضی صاحبان خانه‌ها تخمین زدند که کسی بر قصد محل زیستی آنها را آتش زده است. وکیلان روس پیشنهاد دارند که جزا برای شرکت در جنجال‌های گروهی سخت‌تر کرده شود. به نوشته روزنامه ایزوستیا تشبسکاری وارد کردن اصلاحات در قانون وکیل دومای دولتی آناتولی ویبرنی گفته است تا 5000 روبل روسی تعیین کردن جریمه مهاجران را از شرکت در زن و زنی‌ها باز خواهد داشت. در همین حال وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از مهاجران کاری تاجیک دعوت کرده است که از شرکت در زن و زنی‌ها خودداری نموده در صورت مشکلات به مقامات دخلدار مراجعت کنند. وزارت توضیح داد که به خاطر جلوگیری از صادر شدن جنایت‌ها از سوی شهروندان تاجیکستان در خارج این چنین جلب مهاجران به گروه‌های تروریستی با آنها منتظم صحبت‌های فهماندهی گذرانده می‌شود. وزارت در مراجعت نامه خود یادداشت شده است شهروندانی که در مناقشه‌های گروهی اشتراک داشتند یا ترتیبات جمعیتی را رعایت نکردند از جانب مقامات روسیه طبق قانون به جوابگیری کشیده شدند.
сафири тозатаини Тоҷикистон дар Туркия Ашраф Гулов дирӯз эътимодномаи худро ба президенти ин кишвар Раҷаб Таyyip Эрдоғон тақдим кард. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, дар ҳафти суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳои дутарафа ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Туркияро матраҳ намуданд. Ашраф Гулов моҳи июли имсол ба вазифаи сафири Тоҷикистон дар Туркия таъин гардид. ӯ писари собиқ вазири энержияи Тоҷикистон Гулшералӣ ва яке аз домодҳои раиси ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ӯ бо духтари панҷуми Эмомалӣ Раҳмон, Парвина Раҳмонова издивоҷ кардааст. Ашраф Гулов аз ин пештар дар Бонки Миллӣ, Сафорати Тоҷикистон дар Белгия, Кумитаи андоз ва дар мақоми консули генералии Тоҷикистон дар Русия фаъолият дошт. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. хадамоти зиддинисолии Тоҷикистон масъулини ширкатҳои хадамоти таксӣ дар Душанберо ба хотири ғайриқонунӣ ва худсарона баланд бардоштани нархи роҳгиро барои суҳбат даъват кардааст. дар ин бора аз хадамоти мазкур ба Азия Плюс иттилоъ доданд. ба гуфтаи ниҳоди мазкур, нархҳои нав бо онҳо мувофиқа нашудааст. интизор меравад ки хадамоти зиддинисолӣ натиҷаи баррасии масъалаи мазкурро ба зудӣ эълон кунад. бо афзоиши нархи газу бензин дар Тоҷикистон, арзиши хадамоти таксӣ дар Душанбе ва гӯшаҳои дигари кишвар якбора боло рафт. нархи таксии мардумӣ дар пойтахт ки пештар 5 сомонӣ буд, аввал 7 ва дар 2 рӯзи ахир ба 8 сомонӣ расидааст. ин нави таксиҳо дар кӯчаҳои марказии шаҳр серталабот буданд. мардум барои зуд ба аз ҷои расидан аз таксиҳои мардумӣ истифода мекарданд, вале акнун мегӯянд зӯрашон намерасад. нархи хизматрасонии ширкатҳои таксӣ ҳам ҳафтаҳои ахир баланд гашта мушоҳида мешавад, ки теъдоди ин таксиҳо дар кӯчаҳои шаҳр камтар шуданд. бархе аз ронандаҳо мегӯянд маҷбур шуданд корро тарк кунанд, чун бо нархи гарони сӯзишворӣ ки ба беш аз 11 сомонӣ расидааст, даромад намебинанд. соҳибкори тоҷик Маҳмуҷон Муродов дар шаҳри Душанбе ба кӯдакони ятиму бепарастор хобгоҳ бунёд намудааст. маросими ба истифода додани хобгоҳ дар назди мактаб-интернати рақами 1 ноҳияи Сино дирӯз бо ширкати президент ва шаҳрдори Душанбе баргузор шуд. хадамоти матбуоти раиси ҷумҳурӣ менависад, иншоъ дар масоҳати 1 гектар бунёд гардида аз 4 ошёна иборат аст. мактаб-интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастор яке аз калонтарин муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. айни ҳол дар ин муассисаи таълимӣ 459 хонанда таҳсил мекунанд, ки 41 нафари онҳо ятими кул мебошанд. вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва як ширкати чинӣ ҳуҷҷати санади бозсозии рӯи мошингарди Ҳулбук Темур Малик Кангурд воқеъ дар ҷануби кишварро ба имзо расонданд. зимни имзои ин қарордод Азим Иброҳим, вазири нақлиёт, изҳори умедворӣ кардааст, ки ширкати China State Construction таъмири рӯи мазкурро дар молати таъиншуда ва бо сифати баланд ба анҷом мерасонад. вазорати нақлиёт дар хабарномааш гуфтааст, лоиҳаи мазкур аз 2 марҳила иборат буда. марҳилаи якум Ҳулбук Темур Малик беш аз 33 километр ва марҳилаи дуюм Темур Малик Кангурд зиёда аз 25 километр роҳро дар бар мегирад ва дар доираи бозсозӣ деворҳои муҳофизатӣ, қобурҳои обгузар иваз шудаву 8 кӯброк бунёд мегардад. сандуқи байналмилалии пул дар пасманзари идома ёфтани пандемияи коронавирус барои кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон маблағ ҷудо мекунад. тибқи гузориши созмон, пуле ки бояд барои 190 кишвари узви созмон ихтисос ёбад, ҳудуди 650 миллиард долларро ташкил хоҳад дод. ҷудо намудани маблағи мазкур аз 23 август шурӯъ шуд. ба ҳамин тартиб Тоҷикистон аз сандуқи байналмилалии пул 236 миллион доллар дарёфт хоҳад кард.
дӯстони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 2 сентябри $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 40 дирам нарх гузоштааст. қурби 1000 рубли русӣ 154 сомониву 80 дирам таъин гардааст. бинандагони азиз, нашри навбатии сархати рӯйдодҳо бо тақдими шумо дар пешбоз барномаи ахбори озодӣ дорем ва он ҷо низ ман мунтазиратон ҳастам. рӯзи хуб дошта бошед азизон ва барори кор барояд.